Angihleli ngiyamoyizela. Amadlibili ngihleng. Hlaba lihleng. Hlabelela. Phinde ubambelele. Uyayizwa maye. Beka. Khululu. Wait. Khululu. Yes. Beka. Elilo wena. Ayizwa leyo nto. Kabaka opola troshka. Uva wena sana. Athi uthini ngani wena? Uthini ngani wena? Adi short mata collection ya short. Isa short 4 or 5 caps. Cause 3 tembisa 180 image of cap kufecha uyapare wona na mompeti. Adi sa short mata yo love capture ngodi kamo. Ayizwa manje ayizwa leyo nto. Angibhekela ukuthi manje ibheka. Kululeka. Matala nkweriza. Yangizwa. Uthini? DJ my boy. Abo se bet bo zame. Ega my pega, bo zame, zame to. Ayizwa wena Abraham. Arini. Lambela ngizwa. Umela kancane wena. Mina kancane wena. Angizwa ukuthi ngithini? Angizwa ukuthi ngithini? Angizwa ukuthi ngithini wena? Ngithi batshontsha ama fly cap wami baba. I5. Ayashota la. Ayashota. Shota big time baba. Shota fly cap blue. Shota green obusicala. Shota purple. Shota keskiff here. Brown yamaloba here. Le white. 5. Fele 3 khona ezwa manje 3 sethembisi 2 ngathi bayivoncile. Wona ngivoncela. Zangihlabela lentwana lezi. Mina mangivayile la nina nisala ngingena kayini yahlaba. Niyavona. Uzonibamba mfana. Yobheka khululeka. Mara masiye ngamathina ngilimaza. Ngivoncela unkwereza angayenzi lento leyo. Wani ngenze into onganenzi zona. Ngide ngichange kibelo kombo. Ay mamhla ke kuvumba ukuthi outfit ngoya ka ya khale blind eza ngikhombe something. Ke ngoba riso so ucoka lezi. Beka baba. Zakudala yo Mara fedi yasisino ari kutsenelela. Ifle bukuru ko scrolla swaga yo.
Mayo ana mahausa. Na potso re thifa be le bitjela everything le no ke sko tshane be le ke re ke le bontsha motho wa founa mo o tsuru dialang ka phela ba ape ke sa skoro oh ya ai baba pega wena alambani pega la so skampo jaga ka o bona re before ke tla ba thadina ke lo re ba thati ke bokae re amfana le mola qaba e bo sa ya pare be sa pare ke mang 2.7 baba ikokota baba lena let's see amo mola chansa mo ba bantshi be le ka se reka 2.7 ka go lena seng o rekela ka boka tsene ka shopong wa reka kokota sa bonyeng o chenge sana hlanya uyahlanya sana yeza uyahlanya I know bana bana ke tlisitse filter ka ya no fele le dimpia ka bopara vele ra sa renda le magortmane no na ibile image tjela mara da bunchi wal koropa ada baba tjela e bana bona kenya go dia match le to dia ba re keng o jeng de tsa a ele deko ke tsamaya wena baby go I just got out there man ba nongo le mpitse mona re le ndrekela ka ibona ya tseba a se nne motho lo ya live motho shona le magetso ra o tseng go reisa today we bone bua ya live ke mo Pitori braga mfetho e bone bua ona nne ka mogomo na not about 24 wa we bone bua temse wena ke shebelo magom ke faka fela magom ke sharp shooter ka di pump ka le root a ke mesnile dompa STN suit position domp la ke mpeki wethile malabi ene ke dumile nama mfetho lo ya baba ena mama wena my headfield ke na headfield go reka nama go bua mapaone nama ape mfetho nyaka angela fauzi Winnie awa la be ke menja go mo right khane no o ntameta no ntlhoga ya richipi o le ya go tselo jela nkwe le tile kae a potse re la tsela steng skomoto wang ga fisha onya le bitela nkwe le tile molare skomoto re re ra bana ba ja di grandpa ka re mo re to kopana le yinkwe ka ro bile wa ka re a botse ke neng kwa botse le kopane le yinkwe tlhaloganya nkolo over mama fair le ngare la bana guru ba over tembisa kae bolokwane kae bozori kae bemba ni bemba aga khona go reka la time baby mochino o declineile jaki I mean like damn it ke nna mo oh 2 million mo ka December la re ba banner account I was hurt guys I mean like amona be kere ke alla mfethu ibila se be ke la straight a banner account ka tsara account ke be re ke tšo wima yo
Fede ka rena fede se rena batho ba give up ka thoma account and account ya December ina le 11 months fede close to ngwaga bona e tla kae if you fede o mfilela sorry nromela Hennessy ka khuri ayelela ai khodi desperate a di ka lotsi tang koriza ka lotsebo tang koriza ka lotsebo mpia ka wa ntweperetsa ngwana e bana ke kholo na ezimnyamanga nkaya awuzinzi ezimbi 99 etlakhadi asemntana namata ke khona tloa go ke rumunya o thuba le ka se ba o thile ka ba ma o tle ke relax you are jare no you are ntlong wa choose are bo di banka o se re bo di keka ona la you are ntlong fethu ba nga yenza lento le I'll only drink indoors when I'm with my girlfriend unless if pula yana le di bracha ka mara fela re sa tsebane mpia e japeleta e ya pe le tabala re a tsebe le tabala re boisha ba ta grato eta lana tshizwa magalna o dire ba o sampone le ba gono korno phelo mpona ba tholo re ke a choose jack are you still friends with Pablo ya ke mpia ka ela why that's my dog why left ala ntlatsa mato that I gorbona di khutshetsa a rometa choose ka metsi le bona a bona re a ona ntwa ga thampian o ka se ijenga o fa jona ga wena ke lo mang ke fa ka fela makomo ka sha thuja ga to hate myself let's see if I can find out. That's my boy. One day you will understand the concept behind this, and you will tell me that where you come from. How many times I tell you, me and myself, we don't get along in this life. Under the fire. Do you know the Kalakon? And I born auto request we only speak English, but I've had me. I don't know what gizi. We only speak English. And I know that the guy English private school. Get the fuck out of my life. Auto kumanamo, I know. O goroba at least o to bola swa se blind mo to tsisa ka rena ngoba ka re geng ka re rena ba bantsho ngoba because I'm black ka re ke tswa South Africa lo ana tshantse o tle ka swa sa se se thata mo it don't do like that over fit about that and la itse go re la tseba a re ke posta pela tsa ke la ke gona lo times was to me I like to update you. You know, Nkorino likes to update him, you see, so that Lena he doesn't know. Guys, as you know, que postre da idea regard que hosta le compo dance battles around Timbis. Angusha. So, if le compo la around Timbis, a brother fede le compo grazer le compo que se tribal fella one ge ba bolela nna ke re fedi na ke tsebe ge ba bolela ba re le company ba di butswa one ba ba ke ndai ba le ma bad company so ntwe ke ba time into 3 groups English o to ba le group ya ma bad company a winners bona ma bad company o ba le mari ma butswa to jana ka ina bana le a bina a le lapi le ke to I cancel o to ba bad company ya ba le tribal English. Yeah, then my bed company I challenge my bed company, then my tribal challenge my the winner.
di to khumana dikipa tša lekompo a pa re tšhelete re a loela o nya go wina mala a o tshwane je phala mro mogala o shunya eo mogala o dona se skipa se stay over sa ba ga tla fa motho skipa se stay maybe dikipa tše pedi le di bani tše pedi tša lekompo a o tshwane tšhelete a eo mogala le ona re diela for fun unless if ra patedisha entrance ra ke 500 then from there ke tsebe gore tswa le 500 nyana ya ruin ngush because obvious we no chance be one kara le kompo be one le kara bad company kara tribal obviously wena o tswa ka something nyana so do khumano bo wina mo mogwato o nkga mogwato pala go reka sepenyana o ya sepeto ba gona mogala o binne o shu bo wina o tšatši ka moka mogwato re fu o tamo go fa skipa sa le kompo o no la para o di mal khwafa la tshantse la sepenyana e ba go or winner e just sepe le baslapi le mo di roll on le di keeper yeah one point apela le kwana le winner chelete so la chelete le regulo ja o nyake ka mo tholo winner the whole day gore o winner gore bile le ntwengela le maboya ka mo go etenga di le dress o tholo winner o fitela maboya mo go tenga di address so a di address le sepa o ka re ba le ke dress o to mo a o re ke sepo wena o nya go reka kho thu bi tjong kweriza o nkweriza ta rena e rena mo o na o mpolaya ka smele sa da sa mo ga ta braja ngush ke dola baila di sepe le daide ngo winner same time go sno winner lo kompala ona la par gore same time re avaya ro thapa wa para ntlo le kombo o bontsho ro win na go tsoro langwana o ba le ngwe le ska indelo di sona ke le bona ke a nna kana o sno winner o no re fa nyana o tshwana ba sanda utso wa bongo le mpitse ngapa official sango le mpitse gape bila ke dilo gole le mo le dimo ngwana ngo le mpitse ba le nya ga re tsena ka swele jwa wala le take ke tsena ke le skipa se mo sa sanda utso ba ga le mpitse so a tsonno ke nya ka le di ko Facebook one group ya one ke le kompa apparel or no le kompa dance battle sangusho wa searcha nto o dirang gore if una le group no ja the group ro ja nako maybe I feel like group le 5 group if le 5 e represent ka batho ba itirela ka se bine ka moka le tore ba thakana go bagala child time is money if le group if le tsakere maybe for example my dem squad my bad company my 1936 ka mo go mara a le tlo bina ka moka jwa tso ga ba le re go stock file sa metantsho jwa tso so what you need to do tore go la so go shubile manje o manzi pants okay bona o tsena go group ngela le kompa apparel one texter wa texter group ela inbox wa affiliate a ke ra tsore affiliate magala le tournament mara wa affiliate ka chelete no wa affiliate ka chelete ka mahala just gonna ba ka ra hore a penga se le text ka manga se le gone guys ngush wena wa affiliate o tshwana le tournament ga ono tso ba re team ela itlila ba affiliate ngush le wena tshwantse wa affiliate wa top 8 a metantsho a top 8 a metantsho ama bad company le top 8 a metantsho ya tribal over top 4 ya ba top 8 itlhakana wena wa text on text le kompo dance battles modimo le kompo dance battles bagala matlhaloga all over from ama 5 chepi musho mothata maina ka mararo ke nkwereza le nkwerino matlhaloga all over yes one text bona le kompo dance battles I miss my group wampalina la group wampotsore le kae kara group lo yena ba le kompo wampotsore bona ya ke ratsa le ba kompo go ne re na ma o block family go ne maengeng go ne ma topless go ne ngo lo yena wampotsore bona ke ne group ya ma wa twat then one text ne go ntsha poster ba group ye vis group ye then mo groupung le le ta kgetha o le motshepileng la re bona wena motse mara mo grouping yete go bina tre la tlhaloganyo wa le tabatile ba la tlhaloganyo ba le tabatile bagala tlhaloganyo na kona ke experience mo ke experience dollar le yego
langwe di ka go yengwe. You heard me, yeah. You heard me. Tin. I learned Facebook that the competence specialist. What text that? Kat ka mo time. Bona o tsere taifeja phone ka ya time. Good night batho ba ka rata ka ofela. Continue showing the love. Ibile go thoma YouTube channel ba gala ba ka update ka my daily life. Ka le nyako tsore T4 phela kwa. Lwana mthomo o taba inspired lwana o di di right. Batho wala o light sharp. T4 zu sharp o bona ba gala la tseba re ka ofela. E lo ronya ka help ka ntwe serious ska o listening next week. Oh, hey, 5 kg distracted. Fucking idiot. Yeah, Tom Cop. 5 kg distract ba khala ke next week. I'm tagging. Next week Tuesday or Wednesday. Ta benje ke live ke update hore e tlile ba a se ke ba idia bua. Le ngo ba re ke bolova le nkweriza gore go tswa ke drengwe ke nkweriza engwe ke bolova engwe ke agre ala la tsona bana a robel because na robela for fun bana na re no borre le studio so le tano tsheja mo go etelo re go pela ba gana ke so a se ntwa tshenya te re diwe mo am from mama fefe chipi musho mthata is lights inkweriza ka time the clocks gore all over yeah taba ka fella ka motho shaba filter one love ka go fela